na iluku mini alos ngatacha kinaraya arayo ngesabala ebe agwelitingesi esigala asokotorna tom na kanyo sirigini lukumin tom na dop kanu agwelanar ebe obuni ediko loitorona ta kokwara sokotoro ta diope na jasi sigala na kaisare lutie gwela ngesi isirigini lukumini uni olosiane edola maira diopete ne kamba kineo koto mapakena ekamne rediko adaone tamatar beri sigala nikanyape lwedo leti sirigine lukumiti kede ipaperoke kirona tukoito ngitungalune abu jaka loko ko itengo abu kupari sigala pachika doko abu ngapiti lo takan ane sigala ngoni salimo nangi nyuba kundu omo ikisinya jaka iti ngoni bero bunya ngitasi aundo ngesi abu ngesi ugire berbe mama sele mari sigala ni baya on boro mawo baka be kai ya ndo jana mama no matizo mawe simu kebundo ko ita ilipaiti mabitimo tongo bungale mesigala nini James Achow le rai enyumba kumi nges ebala ebe mamna rai na sodite diko akoko neda ti akotor kesi ai pota ribela itom na kai mamere jakano kidne kalle jotoi mamere kidne kai mama bero adanga dum na bu amwa mutanda ngelo pesigala mone abunga loto mo na bosa yeja kanwa adumati ngo borotera adungo borotera kapa ngoda la mase sigala arai sachi ngawno kide sigala utu ngese sigala ay jeki na obe ya bere ya pakki ibi yasti urupani ngo sakara ayon pakai ne ayaw nge sigala ngoni ne mamusa nyambala ya location na ikamuno kai kam resa pakiare akese pono be dole ngo kereja kan ngoni ne abo gire musabe musa kokot konye peta kanaji na nyara etula nyara bo jilong abalo e worta jilong bo yebia ya jinantu adumba dang sala chamra tibe ba mam ayanga ringi sigali timo konye mam ngina ra koko na soliti akoko na soliti araibere diabo ngesa koko igwa inertos paperoke ediko lu embasenete kedengez akako nango yes bono kada kia kisi akako samata ida samata nare kia kisi sabala ngabekwe etunganani lo adamunara kesani lemnenge sanyamia emame nelosi nepene ngesi boyo lo bobo alota ngesa bongora ko katese polo babu angasani mamdonga jen bege un bongesa kese polo le beta ke do ke data munara be patini iboro kama mera sibe koko mod ali pa itimio nara so amata ngesa dia kartana aberna nara to business ke mama business sambo matno ocheno kode apolona icholongo eloswana terngese obuota chaka arayo isirigini lu esgala akawlona bere ediko aiweta ribela ikanyape the last one abore ngini a box ni sigala alos nganya kana amchanganya na kwenye to mosa walo sigala nkanya pele marage anya se business ke ngobe nyaka kini woje kon sigala dojo lo alos ngana nsinelu komiti akan bale kada la nyama de jena alos ngana na rayo abore ne kwenye mame joko ni swa mataja kati dede timi tudongo mame na mebea mbora gele ada biar ngai nan bisi ngai nyane ngai na anyane biar ngai na di kumuni bianu eja ngonda ediko ngesobu ocham adia karete ke abuna lema amatara mata da bu yetiro kin okira yesu angari tuliti ibanda engo aro kalau poroja opor saya uni ngo papaka atuana engo lo are choko mai odojo arabi koko lemjo inachikon pakok mam tuko dari ni sa dari ni ba mera re dara sa sama mata konya kopiti waekani engo Luka TV East Patrick Odongo Kosere District